se kan dei kasin baningkong ha East Dental Hills District bat ha kajalahi barok kawai ba omdon manu-manu bepersya ha kajing penlong public hearing jong ka company Goldstone Limited bala penlong mentakasngi ha kajaka hajan ka company Goldstone ha East Dental Hills District. Kani kajing penlong i kajing pensengau pat ba lani ka public hearing jong ketika company Dobilat Goldstone Limited mentakasngi kalayat bet klamdon manu-manu bepersya bat barok khat saungut ki ba ajing keran halorensan ki ai kajing kersyan ni ketika company ka bertemu ban sedang i kajing ti u mausyun bat banti u khandau bertha nasionong tera bat nasionong chi rupi na kajaka ka bahe kumba 100 point nyu pra khandai hektar kat kum kajing batai u environmental engineer MSPCB uba F lalu laong baka company katmu banti lailak sanpho pra hajar lai spa 100 khandai u mausyun ha ka shisnam shilak arphawai hajar khandai spa khandai ton ka khandau bertha ha ka shisnam Siap 100 ponyo hajar 100 spa arpho bat ka khandau siap 100 ponyo hajar spa nyo po khandai ha ka shisnam udoloi jong ka ilaka narpu uba man bha kendo uwa hechnong chi rupi uba prom rembai u boundary secretary ilaka rembai uba balia swer wa hechnong rata chera uba di pochna uwa hechnong pertakuna uba love you bare bat barok ki ba ai jingkran kila ai ka jingkersyan ni ka company Goldstone ka batmu banti ya umausyun bat kumjuru banti ya udaw bertha nakapar ka badan hakri kishnong kata ka chi rupi bat ka tera na kalyang ka East Dental Health Stock Owner Association ka ai ka jing sngongu ya ka company Goldstone ka bala ailat ha ka kamai ka ji ya ki pat ba ka than ka bala airu ka jingkersyan kamtam haki kam trok ha ka ket ka ba ka airu ka jingkit bok kit ryang ya ka company Kino kiba persya ron kino kiba support kini ka jingtu jong kini ka company lemba kini ka platform kini ka environmental public hearing ni in record ya ka jingkren jong pi hang ni bat ya ka jingkren jong pi ba ro ngin sapha pat sya ka board bahalor kana ka sia ka state environment impact assessment authority anta pa ukli silak abwe jar khandai spa khandai ton system usan stone Ndrupunyo wajar nduspa apa praton sistem pat usani soil sapunya wajar arspa yang pendai ton sistem ke area bakin mines ke propose area bakin mines kalau ndru point nyo pra kendai hektar kini dari ki jingtu jong ke company kuat ya kan ida beri hari ini dibetau ti motion yang ka liga Goldstone Cement Limited. Kajing sekuat dengan halwa banorim wa beyo wa urang ba shlong yang kaniga thau kaniga roman kaniga tera shlong yang kaniga selfie bagi katu ni ki pra jan shlong bagi pra shlong lai support ke kaniga public hearing yang kaniga company hau jing to ti o mochun ba ada kle kawan ru pon nyau The spokesperson of East Jaintia Truck Owner and Transporter Association, Nayi Dewa, Ue Kajinka Chambu Pura, the Goldstone, Nagidao, Kubon Yunyao, Kajin Samo, your Goldstone, first of all, although it provides livelihood to our people directly by providing the transport towards our organization. Ini perlu pois, bon bising kerjaan yo ini kak, hakam tam gilian kantor, udah yo transportation lembayang kak. And we also support it because why? We are expecting a huge coordination between them and us for the future growth and the betterment of all East Jaintia district. Unity, kamu he company, atau he kerjaan, yo ini gilian company. Wan ini, OE kerjaan pura. Ya kini kicing tuh ni kicing angot yang kenigal Goldstone Cement Limited. Wah kicing tuh angkan tahu kalau umum bersong yang penemkam yang kata plan yang kaitan. Kau dah XMDC sedang plan MKM ini jadi tiar kita lagi penemkam jika. Awam cu MKM jadi bam yang kualiti do yang cek yang mana MKM yang rak. Ni tidak ngawan ni si o support aga 6%. Tegam tengah ku patle ya ka sarkar kuwaem kabor
wo e yo kita clear certificate ya kan ya Goldstone Cement Limited kena yo bukan kam di kam jing tu yo ka kumle sibon sejar mo Jithu yang ke Goldstone Cement Limited ni benta multi uni umur song yo panem kam yo ta kayi ka daw kuman yang percana ya kan ka Goldstone Cement Limited yo ti yo uni umur ni bah ya ka plan de set up la so sang snem sedih tersenyau tu ibadah ada ke plan yo ka yo mu lene yo ka kendau siapa tu kan ikan pelan man ko kuam laikam. Tempat haju ipor DM juga li coba sini. Harga jingit tu wagan ikan Goldstone Cement Limited. Debun kijing lek baha, tiba dah lek baha ka. Debun lek kijing rap, yo dah rap ke khamtam. Ya kini ki thau ki em kini ki thau. Ho cai cerita cerah. Nga kamada ong engineer itu meli yo kena betul dia sosna desnya lagi wana ke sino tasra waju man XMDC o XW sino yang ke sino tasra tenite daw nga kerpat ada ya kilok ki wa em po kani ka than ke yong i ki wa pat ya ka yap ya ka im yong ka jabru ho snya tu ya em ke merit ke demerit lan lo wa em ke jing nong ke jing du nong lan Tenrai iwan kam kibru, wapai di kayi ke orang tam.